Meghalaya Weightlifting Association kawai na kakunhun ranar jong kajela mentaka sengi arpau tarik kala lengkot kala penlong ya Lympung Iakop ranar kabalatip kum ka second ASMITA Weightlifting League arhajar arpuhun riu na kabentagi khun Samla Thei jong kajela Meghalaya yakni ka Lympung ranar la penlong hamadan basketball sajer nongpo Haka ke Lympung ranar lawan banshim benta de ki Thei le kai na keleng ke jela Meghalaya haka ba ki Thei kila ya khunting bat sairu ya la kasab bat Khubor ban yokhur ya ki takma haki kerdan ban ningkong ba ar bat balai haka ke sengi lawan sakhilang da uba MB Tongper Directorate of Mineral Resources haka jingdan lang uba Orville Masar Additional Superintendent of Police Ribhoi kakong B Rani ADC Ribhoi uba Donald Rambai kumu Presiden Meghalaya Weightlifting Association lambat kiwe. Haka bakut jong kate ke Lympung nakaliang kinong penyat kila samru de kita kema bat ki sernot shabaro kinong job haki kerdan baper ki palayo ban penyakop haka te ke Lympung. So much more. Yes. Hold it. Down. Okay. Go. Some push. Come on, go. Yeah, hold it. Down. Down. President of Meghalaya Weightlifting Association. Ini apa? Ngakenoi kini weightlifting kini kawin ni sport kaba donbosco ha ya ka jela jongi beti kanon isi. Kawin marba ya kamet kapat ke jongi. Karkomlong yang kamet kapat jongi kaya apa ya kini sport. Di kemudian kong kalau lagi nak apa ya kini kadang ka scoop kaba gin kiu sedrong. Kadang ska national games kan bun kita men kuningin kerpat ibat donal bana pelong bun kuning program. Bana exposure show iki bro jongi kamtam kini ka tain re boy jongi. Ngat ki bon ki player ke ban mi nang ni kat padang don ku bini ki platform di national games plak la Jerman nginget ba ki sudan ki medal winners na kene kajaka ketari budekong ke baar kolong ba kompetitif kene di Olympic sport kene ka bun scope hangno ru ka bun scope pitri storm hi de pilih ba hi kan don mega kalan balai this asmita kene ka dei khamta mi ki kan je ki kan thei mo di kini ketika platform yang ki kamtam yang kini jungi sini bagi yo ko benda kalan kini bujuk kamdon kum kalan ni sungguh ya kesal komen bakadon pembi kum kini kalik balak man peni ya ka sab jongpi di tagi di kintin hi nga kentu ya pi ba menuru ba pi bot ya ketika pi ristom yang kenika weightlifting kyo strong ban kabar kam do kan kadir ka karya prospek ka lebih lihat bahaya kan ya kalau belum mempilih tristo mekani kalau belum pilih job IWA di bronze medal ne i national level ne state level ne district level ne hanu hunuru hendak karya kadon ka scope ya karya job hi bapin mentoy hadin dah pilih bahaya kan ka sport tangi di kemtian ni kene kade belum Khubor oi kari India hakane ka asmita ngiyo atli hade ka state oi bengedap dap le apa makurwat oi ne pori boy kane kalau ka ba Kajian kebakonsan ba ka central government kalau ai yang ban pen lekai kane mar kane ka weightlifting kejing lekai hapo partai ki kentai ki kiu ban lekai kane nomor balai kum ka berbai chonu ka balajap olympic ka world championship kawan baar te tadau ka central government ka federation jengi Indian weightlifting federation ka fokus ba ya ka jing lekai ki kentai dan unu ki baret te kane kejing lekai kalong ka ba konsan ba ben lekai kane lembaga ni ka platform ka baril atau kiduna ki pajbaro ngi konsan ya ki jingla kai ki kena namar ba kane ngi pe ki teknik ba ka but jokir ko mila kai ngila ban pha ini ki video sa federation yang ki India hadin tu coach unsa phone ngi unsa text mano kena babyang man kai kane kerkomlong jong ka met ka phat dadau ngi nang po Meghalaya ngila don ka list ba
lagut ki khna ret ke ban sacha jet jaka akademi banlang apo UP apo jeng pet jeng kemi jong ko jeng India ula ibet ki khna jeng lagut taba mentang 4 pelat ke kerteng jongki ngi hab ikran bar ki bahai ngasem jongki ba kini sa sapo UP akademi jong berbai chanu te hakane kalau ba concern ba katanu kami ke company sports talent facility apo Shillong ka ba ki khna jongi apo riboy kamba lalai got te hakane ke company sports talent facility kiyo ke jakasa kiyo ke training ke bam ke school kapta kalau kami ke jeng kerku ke jeng practice ka ba biang ban penkiu ya ki player te kita kene kentin jonga kalau ba pi ki kentai pin sim kia kene ke game marpet pila iba nginang sedang nang jan rei medal ngilayo haka asmita league kabolong jong ke east zone hapo Kolkata ngilayo bronze medalist haka jiksim menta kabar ningkok tam hapo Kolkata te kane menta argut ki player kin selection menta sapo UP ya kan national kabolong jong ke India barkhoj hapo UP Ahmedabad haune lai potrik ngin yami nang ne argut ki kentai ki mendesi menta satai te tadau nga kerpat ya ki kentai samla jong ke Meghalaya bakin sim kiai kane ke game kane ke degwe ka future ka game ka ba pinsa yorong sedukan international national level ban pinila kai kane ke weightlifting kalong ka ba ka practice kam dei ka basuk ba pin siwan practice pin bam mulmala ka bam ke ben biang ka kum thiak ke ben biang te ki coach ke dan ki ba biang ki badan mata coach ke dan po Assam ibala Punjab national player hapo Goa te tangane ma khublai khamtam ya 80 kg in first position. Ya, biasa. And I panitilong do report in first position. Jadi medal Zuki, one segment. Okay.